namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel, yeah, of course namteta ikhala like the twins la ngata ikhiva linga of course na Papa Rlan, and then makum of course ta tlhetela hi ku update about manager Philani. So out of nowhere no hlamala mina hi ti 10 ta May ni fika ni vona the twins loku nga un'wana Timothy. Unfortunately semhana a swi tivi ni ta va hambanisa xinjhani hinkwavo na ti-tattoo mara i Timothy lowu hi yona i the twins lowu un'wana. As you can see, so hi fike hi vona Africa a tsala this post no hlamala na mina Africa tsala ku loko ze itwa artist yi sungula yi ku manager u dya mali ya yona, artist yaleyo hi loko swi herile hi yena. So hi leswi the twins a nga fika tsala swona laniwa. So loko post leyi ho va hi langutise kahle la guys, hi languta no i mani munhu loyi a nga duma ra ka gaza ku i dyeliwe mali swi clear guys, swi very clear. I Papa Rlan. I Papa Rlan, a ku na un'wana loko ni swi langutiseni mina i Papa Rlan. So I'm convinced ku Timothy la i le ku rhungeni ka Papa Rlan ku hi this post because loko okay languta Papa Rlan swi kahle ku vulavula ntiyiso, like a ya ha ri na like vibe ya yona yi a ya ha ri kona Papa Rlan, like ku Papa Rlan yi kona like a swa ha ri ku twala swona ku vulavula ntiyiso. Vibe ya yi win sweswiwatsi because a yi za yi release great music. And kwala ka great music swi ta tlhe swi tika because yi rhuketele va Salani, yi rhuketele na producer. Loko ze yi rhuketela producer la ku releaseliwa hi mani music ma yi kona mhaka leyiwa. So this post yeah exactly to Papa Rlan. So loko hi fika hi pfula hi nghena ka ti-comments hi tlhe hi fika hi vona continue tsala ku ve va sungule kahle mara hi ku twa hi vanghana ku twa ku va ku dyela mali as you can see. So of course Timothy u kombiseni ku manager ku va i Papa Rlan yi convince vanghana ku yi pfumela ku yi dyeriwa mali hi manager Philani hi yona mhaka leyi. Even then Timothy tlhe continue masungula yi ku n'wana Sesi aka Skomota na yena swi tano ma yi vona ku twanana na yena swi tano. So la ayo reference ku na le ka Skomota swi ve tano. So loko hi langutisa mhaka leyiwa swi very clear ku this post yiswa directly to Papa Rlan. And then of course tlhe ta ka this section la nga fa comment maxinji la nga fa hi ku munhu a ku u lava 15,000 ya yena loko se a vona ku aka hana hit of course. And then of course tlhe fike hi vona Timothy fa yi komisa hi ku ka wa tiva na hi pfala ti channel as you can see. Maybe swi nga kha swi thi swi confirm furthermore ku swi loko hi va the twins maybe va nga beyond ku pfala ku hi vona a ni tivi kumbe is making fun mara in overall statement a swi vona ku xiya kwele ka Papa Rlan. So obviously yi nge chayi kahle hi ngome swi toko hayi yimele defile diwe ku bifa manager Philani ku tlhe ku vuya ku ta bifiwa the twins manjhe ni va joyinaka na vona va hakaka matorokisi. And then of course da khe hi tlhelela ka manager Philani. So ku ya hi latest updates of course ta manager Philani a yi ri karhi hi campaign le Cape Town le as you can see kwala ntani swi swi vona ku a yi khome na postara ya Bernard president yi n'wi yisa le parliament. So swi ri symbolic swilo leswi yi nga swi endla la hopefully swi swi famba kahle because yi nga tlhela swi confirm ku a swi ri symbolic loko u tlhela kota va kuma xitulu le. So a yi kha yi campaign tani swi swi vonaka kwalano yeah. So we can vote guys, we can vote gana malamlela mi ta mi disappoint ku mo ka vote. A ni hi fike hi languta ku vanhu va kha va deliver yini u must look at the long run ma yikona mhaka leyi hi leswo. Then the most latest update kahle leyi nga kona sweswi ku ya hi swi ni vulavulaka sweswiwa i ku this event ya le mi yi vona kwalano leyi kha ku of course kha ku fundraisiwa i amount yo xava ti-wheelchair ta manager Philani yi on as you can see. A ku ri busy mabyalwa ya xaweni mavoneni mo sungula laha masunguleni loko hi continue lani hi nghena ka swa tinyama na swi ri kona ni tani kha ni mi komba hi lebyi vuswa as you can see swi ri kona nyama. So lava nga le va ta kota ku of course va ya la ma yi vona mhaka leyi ni hlekise nyana hi la ka muhori la mayile muhori hambi se swi nga dyiwi ku muhori mavusa sengjani. As you can see swi kona swilo swakudya hi sweswi ko one very obvious swi le kule na ra hina swi lava nge kwele Cape Town mara yi le ku tirheni a swi vona ku yi le ku tirheni towards the wheelchairs na previous mi nga mi swi voneni hi kombisini loko yi xava a wheelchair
video yi kona kwala ka channel swakudya swi kona na muroho as you can see yale so yi tlhela yi kombisa of course ku yi tlhela yi kuma na invitation swa yena kambe yini sweswi a hi swi tlhela swi ni bayisa ni komba ku ba pause nyana ni kota ku swi referensa sweswi yi tlhela yi kombisa ku hi 5 o'clock of course yi ta yi invite-wini ka UCT Tsonga Society tani sweswi mi swi vonaka University of Cape Town Tsonga Society mi nga mi kha mi swi Tsonga Society leswi mi kuma ku va kha va tisa some sort of awareness ka ndhawu ta le kule so sweswiya swo fana swa xikolokolweni mi kuma ku ka ciniwa swi katsa swilo swa Vatsonga so and stuff like that why laha hansi ku tsariwe ku Sarah Baartman swi ni tsindze manyangatsi okay swi lungheni so how you look tirheni so and then of course obviously yi ta kha yi update loko yi kha yi raise these funds hi leswo